tumwita Kagome. Ya Kagome yabwiye abantu ngo yabwiye abantu ngo go to hell, nuko nyine tukaba ejo ngewe nabyukiye ku nkuru ivuga ko nyine ntuza Wilingoma yagiye muri hell kandi ni muri ni kuzimu. Murabizi Wilingoma yari umwe mu bakozi b'inkotanyi na Kagame bakora ubwicanyi muri Kongo, bica abanyekongo, basahura. Uretse ko wenda n'icyaha cyo gusahura ukigereranyije n'ibindi byaha bakora, ibintu bagenda bagafata abagore n'abana batoya ku ngufu, abana b'imyaka 10, 12, 10 n'ingahe, utwana tw'udukobwa bakadufata ku ngufu, ubundi ibintu bakabajomba ibiti hagati y'amaguru, bakabajombamo imbunda n'iki, abandi bakabatwika, abantu batwika ari bazima. Ibyo byose ni ibintu izi nkotanyi zo muri Kongo zinjiye muri Kongo, zahereye muri Uganda, nkomeza kubivuga, ziri kumwe na Museveni bajya kwica abagande, cyane cyane bahereye muri Luwero Triangle, baramanuka. Muzabirebe muri filime yitwa A Brilliant Genocide. Iyo filime donc ngo genocide yakora mu bwenge bw'ikirenga, Brilliant Genocide. Muri ntuza rero nyuma y'ubwo bwicanyi bwo muri Uganda, maze gufata Uganda na Museveni pare wabo mu bwicanyi, baramanuka mu Rwanda naho bakomeza ubwicanyi. Ibitero by'inkotanyi byo muri 90 byishe abantu benshi mu Ruhengeri n'ibyumba, noneho kugeza no mu gihe cya jenoside barakomeza baragenda bataka muri Kongo. Abo bakoresha rero muri Kongo ni abantu bagenda bavuga ngo ni abanyekongo bamwe, kandi nibyo ni abanyekongo, ngo bari guharanira uburenganzira bwabo. Ariko hari umuntu ejo bundi abatamaza kandi ababwira ko abazi uyu musore witwa Bad Drama, nawe ndaza kumuvugaho mu kanya. Ariko dukomeze kuri Wilingoma. Iyo nkuru yari inkuru ishimishije ko yapfuye, ko bamurashe, niba koko baramurashe cyangwa nta n'uwamenye uwamurashe, kubera ko nk'uko numva shoko ntarabibabwiye, ariko mu minsi yashize hari filime twakoze na chaîne ya hano muri Amerika ikomeye yitwa NBC, iri kuvuga ukuntu abasirikare b'u Rwanda bateye. Ahubwo nanashimire cyane kandi nsuhuze abasirikare bo mu Rwanda bemeye gutanga ubuhamya muri iyo filime, nubwo bwose mutari muri bitari biboroheye ariko uburyo mwabikoze neza, kandi yarasohotse, ubuhamya bwanyu bwaragaragaye, hari ubwaciyemo. Ni ibintu byatamaje inkotanyi. Mu bintu rero nakuyemo icyo gihe muri uko gukora iyo filime ndibuze kubashakira link yayo. Iyo filime donc ikintu mu bintu byavuzwemo harimo yuko abasirikare, nako icyo nakuyemo mu bushakashatsi, cyane ko muri ubwo bushakashatsi nyine twanavuganaga n'abo basirikare, bavuze ko inkotanyi ubwazo muri Kongo, umuntu ushatse kuzivamo ziramwica. Noneho zarahapfiriye ari nyinshi cyane ku buryo reka nzamure iyo filime. Okay, ngiye hano, yitwa Hidden Invasion Inside Rwanda's Covert War in Eastern Congo. Ntuza ahubwo Wilingoma n'izimugwa. Reka ndaje mbereke Wilingoma arimo kwiyemera. Reka nkabashyirireho ako kantu nyine nako muri iyo filime.
murebe hano iyi filime yitwa Quickly, like the soldier. Quickly. uwo Don't ngo jump. Move. Quickly. Quickly, like the soldier. This footage from earlier this year shows a stunning military upset. aho ngaho naberekaga ni uwo witwa W'Ingoma. Ihangane gato. ize ngakura abantu kubera ko bashobora guhagarika nshyizeho iminota myinshi, bashobora guhagarika ntuza kubera copyright. Ariko uriya sinzi namubonye ishusho ya ntuza ya W'Ingoma arimo kubwira abantu ngo quickly bari mugende quickly. Nawe rero nyine Kagame yavuze ngo go to hell, ngo nibajye ikuzimu, nawe ati quickly ndagiye nk'umusirikare nyine like a soldier. Ziriya ntuza rero ziriya nyeshyamba zo muri Congo ni ikintu kibagenza ni ubujura. Bashaka gutwara ubutaka bw'abanyekongo, bashaka ubutunzi bwa Congo kugira ngo yaba Paul Kagame na ba shebuja b'abanyamahanga bampatse ibihugu bo muri Amerika, bo i Burayi, na bamwe bo muri Aziya, muri Australia, Canada, abo ngabo nibo bampatse ibihugu bya Kagame aba arimo gukorera. Nkunda no kubivuga mu biganiro nkora ku ma platform y'Icyongereza ko Kagame na Museveni ari abacakara cyangwa n'abamerisoneri. Abamerisoneri mu Kinyarwanda nimumbwire ukuntu babivuga, menya ari nihagira unyandikira muri commentaire ko bita abamerisoneri. Donc ko Kagame na Museveni n'abamerisoneri babampatse ibihugu. Noneho rero Kagame muri ubwo merisoneri bwe afite abantu akoresha. Abo banakoresha nabo ngabo ba W'Ingoma, n'abandi nk'abo ngo ba Sultani Makenga, n'abana bose bitwa ngo ni ba M23, na za Twirwaneho, na za Red Tabara, Ngenzi Didas aravuze ati ni abacanshuro bakorera amafaranga. Yego urakoze cyane Eva Boningo, komera cyane. Ngenzi Didas komera cyane. Yirwa Happy nawe ati n'abacanshuro. Ijambo ndarimenye, murakoze cyane kunsobanurira kumbwira iryo jambo. Abagize abamfashije kugira ngo dusobanukirwe abo bacanshuro. Rero Kagame ni umucanshuro, ariko ni umucanshuro w'umushefu uyobora abandi ababereye ba shebuja, aribo abo ba W'Ingoma, na Kagame akagira ba shebuja aribo Amerika, za Canada, za Australia, Ubusuwisi, Ububirigi, Ubufaransa, Ubwongereza, ari nabo baba protege. Ubwo rero niyo mpamvu navuze ngo yaravuze ngo go to hell, noneho W'Ingoma akavuga ngo okay, bareka nirukanke nyine quickly nk'umusirikare. Yakurikije ibyaha bakora, ubutabera batari kubona hano ku isi, abari kugenda bapfuye mbere. Ntabwo njyewe n'ubwo bwose ari inkuru nziza, kubera ko umwe mu bicanyi bamaze abanyekongo bari kubabaga apfuye, ariko harimo ikintu kibabaje yuko apfuye tutamugejeje imbere y'ubutabera, tutamujyanye mu rubanza kugira ngo tumubone asohoke mu rukiko afunze, ari mu mapingu, bari kumujyana muri prison, ubundi bagafunga imiryango bagakubita nyine bikavuga, akaba bizi neza ko aho ngaho ahafungiranye. Ariko ntacyo biraha agahenge abanyekongo, biraha agahenge abantu bari kwicwa. Uko abo bicanyi bagenda bagabanuka ni nako n'imbaraga zabo zigabanuka. Rero nababwiraga ko muri iyo filime abasirikare b'u Rwanda barwana muri Kongo batwibwiriye ko muri Kongo abasirikare b'u Rwanda barapfa mu buryo bwinshi. Bumwe ni ukwicwa, hari ubwo bicwa n'inzara kubera kumara iminsi batarya, kubera za mission n'igihe kinini bamara, cyane cyane muri igihe bafataga Goma.
icyo gihe hapfuye abantu benshi, na mbere yaho muri abo bapfuye hari abagiye bicwa n'ibisasu abanyekongo babarasaga, noneho hari n'abandi bishwe n'abasirikari b'u Rwanda bagiye babarasira yuko bashatse gutoroka urugamba cyangwa batagishaka kurwana cyangwa bacitse intege. Byageze aho ngaho kubera no kubura abasirikari, abantu bakomerekeye ku rugamba byaba yacitse nk'ikiganza cyangwa se akaboko, ibintu nk'ibyo bakabagarura. Muri iyo filime, muri ubwo bushakashatsi twakoraga, nongere nshimira abasirikare b'u Rwanda batubwiye, noneho hari abasirikare bakuru bagiye bapfiramo, abantu b'abakoloneli, b'amajoro, gutyo. Uretse ko nyine bitari byagera kuri turiya tujenerali twa feki twa Kagame twakuriye mu bwicanyi nka twa Muganga Mubarake n'abandi. Ariko nabo bazagende bajyeyo, nabo bajye muri hell, nabo bazagende bakurikire uriya Wiringoma. Rero njye ntabwo ndi mubaririra Wiringoma, ntabwo ndi umuntu uririra umwicanyi wishe. Niba haruririra abicanyi duhe komanteri hano, ariko umwicanyi wapfuye ntabwo ikimbabaza nuko haba hatabonetse ubutabera. Hagati aho dukomeze duharanire ubutabera, nk'uko kandi nabikubwiye ubushize, wowe Paul Kagame aho ngaho wicaye mu madirishya urimo kurunguruka ukoresha fake account kubera udashobora no gukoresha account ya nyayo. Wowe Paul Kagame n'utwo tujenerali twawe ngo nitwa Mubarake Muganga, ngo Bakarenzi Karake, ngo Bakabarebe, ba Nyamvumba, baki bose, mwese abatazajya muri hell nka Wiringoma cyangwa se bagapfa nk'aba bandi bapfuye, sinibuka bari bo muri babicanyi bari kuri liste y'Abespanyol 40, harimo bamwe bapfuye. Abakiriho gahunda yacu ni ukubajyana mu butabera. Niko bimeze, ibyo bintu ntabwo tuzigera tubivaho tubicikaho.